inibaga ti doktor nga natayo ni Lola. Diyan kumakayat ti mapanagbasa at abantayak ni Lola nga nasken met kapatamadama ti exam mi manong diyan pa na kong ti hospital kalpasan ti maudi nga exam ko kanedi nga malem yung pasabat mat ti doktor nga awanin ni Lola. Lola, 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 saan nyo malanga na oray iti pa nagsupapak ko iti kinambagyuhan niya. Nga kayo tinariingak nga ina. Kapati ulpit na ginaganak kaniya. Yung karik ini Lola nagsupapak iti kinambagyuhan niya. Ngabawan kayo matan. Pinanawan na ko, Lola. Pinanawan na ko, Lola.